I was a more common for Otumfuo TV Plus. I was a man who could just say one and no demo walk as I was say, and at the end, near Papa were fed impo, so we see a could or simply because say, or dark Ghana for a yin deeper the channel, and senior or must be a sonny mu power below Baby P. Morgan and was say, while now you know what that president could ample yen say, now so, or no one say, no one fatter. Papa hwe akwabi se beauty so no Akosua Serwaa no se matimi asoso ne so sei pa dia wonim se wonyan wu ye de na emom se ne na obo ade nyankopon ka so oba be for no Akosua Serwaa kwa na ni bagi pa yi awuja ense wo ye tim legal wife for na e ka be so ka me kwaji nchiri mu ni afoforo ka wo besisi ye airport do edition ifu o ma me ne ma tse nsuo fita ifu o ma me ne ma tu ne ma sede afa de ase okenya no ho afa de okọ pato so hwe no mami kenya no ho sifri ke ma ho kebi odi sifri ke ani mo no ase energy bia be hye ni mu Ghana fo odo mo de kwa kire mo kenya ne ho to say ho ma da wo mami ne ngo na de nya mo nya ne ngo na ma to say mami ne say energy odo bia be hye mami ne energy bia ba mami ne mu wo say me so mo wo odo me so won krofo mo time echi hwe okwakumasi airport yes asem o kenyina ne se mo me fa etimu kan nante mo me fa odon nante mo me fa de mo de ye mami nyina na asem ba eye mienu pe mo me fa etimu kan nante mo me fa odon nante no na oka wa airport hono wo hu mami ka hwe de mo de ye ni nyina mami wo de atu nechi e na store no odo ni timu kan na ode nam odo ni timu kan na ode na so store na mo ye no mo ye mami no wo e de na mami no wa ye airport oba cross mo obi amehia na dafo so ye behia no se ono obetimi akontrol crowd bebrebe obetimi akobi akomo obi awon ne se e ma momba wan na wo so gu nenum a ompe pese lo ye yie na nkrofo gibo ne so na de wan kasa mo na se side na nkrofo gibo ne so na se nkrofo bechia ma wo airport a mo se de mo se de Asante amamne ene de ba de obi abehia obi airport to afa Asante amamne ho obi abehia obi airport no so afa Asante amamne ho nani Asante amamne na ni no kamare certificate me se me tina atu me to say aso obi di ebusha person na okay busha penny ti wana ojimi no ma otimi akọ Africa sa Asante amamne enya ne sa mama ebusha penny ayedo be nyire ewie obeye do be nyire ewie mo sa de echia mo nyina motewo ma yedi mo hwa ma waye do be nyire ewie mami nso aba na se we cry is under her control so mo bia so obi amehia ya na edo odra kwakohia mo se ofri otije me no twa ne passport no den na nkrofo hu se wo ba eti no mami no o na kwa che nkrofo ede kwasa asem no ede nsamfo no ha wana efi ni kro ma eba Ghana on kan che obi so oba Ghana na se nipa no aka che akobodo na mami kwa be bode ro so oba entidien na mo otan ni too much sa say na oba kofa bas mo so mo kofa bas mo fa nkrofo nkogu hobi mo so mo kofa bas ada na mo tese de mo beye bia de mo ke bia nta adwemu ase emfa mo ho ase no kra bi there's a Ghana for no say ya for odo antete ye to obi tro obi odo na ye mo ya mo hu odo da obi tro obi odo ase mo ho tete mo maame mo tete wa for odo antete mo wa for odo bi antete mo to obi tro obi odo kra na mo hu obi da na mo ho keka mo eye mo ya mami ye hu so oba ye nya wa moa wo ye be ye hu bra wa bra na se adofo emba ye dwen ye wonya sase ye be kwa kohia mami na mami ye do sire kakra banani because ewiase court okwa ye ndi amboa no eni je so onye bi ti ye be ye kira no do a wo se buei ade na makohia no buei ade na makohia no buei ade na ojira ka so na ko ontra ka na pampe mu ana na kwanye dey hwe asem asi wo Accra airport o ba na ekrofo tugu ne so e na omo hu say this time no ofa nipa ni mu a ebe ha adwen eti so nkodina yi oje yi so omusibo eti say maami do be bie nu eye mofe ye hu ne say eti say dem beke bia nya no na ye etie de maami ne hu beto da na ko membeto no ana adwum beto na ne hu beto eno na obeye enye dem o ka na obetie because do be bie nu ho ye mofe o me so mu pushi maami na maami no obeke bibi na muta di ne rum asem esa against no eno na mo pese maame ne yeso maame ne nya ade obeye onu de mra kwansoa na odefa na ko obi kra na ode akokọ twice ye die ebu aboda ko de befa baby fufo so maame ne se da bi na kwansoa na obesa de afa o sa de kwa appeal court na yesa appeal court no ikusi be kasa o se appeal court okọ se krofo be se 1000 afre na threat onu ne yire na mo frɛ ne yire no mo frɛ no so wonnim na de asem ne kwa appeal court be di bedu ye be chi woku no mo threat no adai
Just a major requirement, yes, will be a better German, maybe another day one so. Obi a better German, no, they say, like, could see so you must book watching the Kuno. But never like, could see so why. Or your lawyer, or be the asthma, and what the call no smoke of friend, air threaten. And there's some cranny. No more. And there's some cranny. Is that some man or Cobo Gian or Cobo Sons? I need the same which and no more woo pass you one more. And I'm a some man in the Yana. Mamma, see, entertainer, sir. The entertainer, sir. Now, what you say, Lumba Busa for me, Jimmy for Saka Mammy or your Lumba Bonnie and commercial jama me, Chisa. Commercial jama me, Chisa. Ma brempa mo no ni nua bonko hia tafre wa sori agya ma me yechi o kai oboa ma me dia boa ni nua ama ni nua nya baabi agyina wa sori agya ma me yechi se da bi me nua ma me no ware no papa ma me di ye me nua no ye ntoto na se ye nya yi na mo se ma me no so ba se ba brempa ma so mo de kan so akwa kosuye ni so bi na mo se ma se wa no wan be yi na se ni nti no wan be ye kurenti dem ekuna ayi eboduaba eda ho ekuna boduaba eda ho o me so boduaba na obesu nipa Mami ba mi no mi esa wo se so mo bag a mo so mo hu mo papa enim mo papa enim ti Ghana kwa mba ifa so bia mba so ama mo so mo hu mo papa enim eti mami oba so be hye ni ku enim ama yi wo hu da lumba ma arehu bia be hye ma na su ti na ye na arehu bia ni ase no because nipa na ebesu no na nyo no na da ho agboduaba na da ho nti no obi arehu bia ni ye na se na no ami su ma yi da lumba ni mami ohun ma Akosua so si Charles o ma me yare o not to say nusu me su say ya na Akosua se wa su te sa se na areho wo den kwale tuka afa plane aba o ntimi hu o papa enim o mo kwa se ba ye hu ye papa o ntimi hu o papa enim na papa ni say dad rumba wo wu ana so hu ye nipa wo wu ye ni bebi ye sie no ye hu body no na nti se say no ye ntuntum se ye wu ana se hu ye nipa wu a wo body na wo dead body na no nya closure na yakosie no na wo dead body na wo so akoma waje atum se nipa no wu ko wu odofo bi wu a wo nya denial wo ye because asade na asada ya se nya dai tu se nipa ne da wa na wo no kra maje atum se nipa ne wu no eja waje atum obi na se nipa ye be hu nanim ni nipa no ndo ma asa wa ba kran ke fa so bi ye ni so e fa so ni so ko ni ku no be hu nanim ni ku na nya ono na oda ho no obi enu ye na so hu dead body no it is say na ye no wa ba kwa fa so wo so timuja ma me no wai na ma me no onye hwe ado keke na ado for de kire no mo wo ho asamo ka mo nkwa na mo nkwa na sa we nya asante ma me bi enu e kire say obi be hwe obi wo airport e bone asante ma me na say Ghana court mre bi enda wo say so obi ado for be hwe no wo airport na ogira ka ififia e bone se ma me say wa ye na emu ya mo fa nko constitution na fe ye hu say no na da ho ana asante ma me kunani ba na ekohia na airport e bone monka me ye hu why na de busuapeni ye ya o ti buko su obi enua without a busu immediate family na no de nya asata me wanda ne no hu wanda ne no so obeka busua na bom na wakwafa abontete for de o ma ba be ye no wakwafa bodua ba be da ho say o edipa no bebi e wo sie no so obi eni bebi e ye sie do e no de ya asanta ma me na wo hu ada na Ghana monka no kresa ma say eyi ma ba yi da asa we de say ye ja individual so okay be ka ma de achi eti metwa so because am no wo dwen ho ayenjin ni ti ni baby na ni baby mami do baby ya no ma ba benya ho asam no ma ba beka me di besi ye ya na me kasa me kasa obi wo mu a won ka bi meka last one na me de so for asam no say sister kan no kasa wo di akira o man bia ye free mu eno no ne meka ne se nyankopon on hye ye nyina ye de na ye ne wakoma pata ma me na chi no Yankosua enye ne sa empempem do maame no empempem do ohwe ne a happen akra ne kumase a reflection say nipa bi be ye dede sa na ewiase no niema bi wo ha wo ye nipa bi hwia enye yie nti ye ho de an ye hye ne se saafo no de aisa wo no obi ti na wo mpe wasem no wo ye den saafo no be koso aye ne ho ye no a ne mo mani gisem a wo mu ne se ye wo omo don no more than ne omo ye ne ma efe se ye kuro no aye wo so no se dwa bia ho no mo a obetima kodi bi na se no kura dwa pa e koso Ghana de fa ho nkowuram na bebo ka susu no kura dwa pa o mo eno kwa de bibia e koso dwa bia ho bia eye yi kura I encourage you say for ska kuro bebo ba ko na ko duro no se ye bia business bi wa ha business no ye no kura dwa ewa hanu mo pa ba bi fa usika no wan we ya ka obesa bo wa chire no because enipa da sani boni trimpo sa me
Me fan as enokre nya dwuma me ma adwene sei ne be wo hwe panimu bi ba bi a wadru ne level na wo hwe the way I was kasa about issue am say anya wan say issue bi ba nipa bi ntimi solve timi say nipa no wanyini kwa bata adwene pa da ne tirimu a ye constructive criticism analysis no it's not there. There are some people be more now we used to hold them in high esteem. But issue we say I expose you or more just me am say na say nipa we mu nyina sabi o ma dwene wo fam sa o kasa as far as this issue is concerned no we nipa be reaction now o sisin de ma bi say net here. This has exposed the rot that we have in the society. Krobia ye free so no krobia ye free eso no nyame on so yakoma mu na ye mompa ye nta ma menachi because womu no omu mpa nasem a omu abo mu trimpo no de omba ya no mba ye my madwe se me wi a mefe papa shi aka jen se papa ma ye bi de adru bia na aka no momfa nche fridge you shouldn't allow people to know your next action card no a certificate asem omu ka no e just bi keke formality bi ati said company bi akwache obiska ebi wo mutimi twira check ne kakraka omuze obi a ye donate samohwe ya abra ye heal comfort no Church of Christ for the 3 billion ekoma no check ni kura leader ne kakraka eso enu nje say that check no no de ko bank wa ko iska o symbolism represent say bisika bi say so what the woman was holding at a Kumasi airport nye original certificate omo adwene wo fam omo nim sa de no kra nya ne dia o obi na printing no do ma me no de bia o print wo TikTok e de yesa e no de true before ma me ne bakra no mo de sa do wa yeah say na make say just formality to show say we have something to support say your certificate and you the original one. And so now man for ye hu video kofa yi mi ahwe a no kofa yi na odi aba ade no gra hu Ghana yi so coat of arm where Ghana there where Ghana symbolism just to show say we have certificate to prove our case. We understand the woman 100%, so we don't care. Yeah. Me the best nyame sha mo de na mo platform like this to help no nyame nka mo pa akasa mema na mo do ma me ya da masi bebre so mata echi my love Yeah. Nipa cho obi ankasa mensa enka ma asema na Pato wetin wa kasa me on say me kasa say me ko ba bi nti asa me dia no body ama okay yo ne me nkasa na me mfa ma me asem tu binum adwum yem se binum nte ne a ye nase ebi hia education say ye kire binum ne ma bi because mama we oban in love and peace na ewiase no ya me say obi no nya adwen ba ko a oka papa kra otene no epe host bi eda ho no de ahyehyem. But this issue na onim de me de kra ne say we de anya tribalism any pebia aka ho we are all one. Hey, who want GCO, who want PPO, Obia Beshia say, we love Mama Akosua Serwaa Fosu. Oba what didn't qua, and any credibility, and any love, and any support, a support to Nikuno. And Kasa Oba way, Bema Timika say, me, Akosua Serwaa so dear. Hey, they want me, Papa. This is a woman. We are bema bia or so pel baby say. Oba obe reziu. Oba onfani kunu asem enkwatena bedwem. Oba onini kunu issue imponi namfofo ne best friend. Wone no enche. Onu di agro cry comes to the marriage dia okipu na die. This is a woman. Then a woman of God say, hey, aden any pantono crediane. No kre edaho. And enya me nwanwa because Bible cracker say
no kra kwa nankasa nipa dodo mpe sofa. Ma beautiful. Sister. Mpache to say. Nyame adumo. Yeah, the Nyame shira bunya. Wasem na wo kana na sesia bra kwadwo media. Onse omonde de omobanya busuane pa omonne omonnam media. Ene dazi. Sesia wabaya short video bi like 10 minutes ago. Otim so omonne omo wo ba bi nti okate na to ko gina ba bi no confirm nema bi say. Efiaso as de ganin nkrofo omo ka say maame na court ama mo true letter of administration whatever that letter no enya no correct na yemfa mo ho kra o de na enya no correct na o kire mu say sa appeal no kra no o mo de ko December no mu a ewo mo ho no mu hu say maame ni bedru ye na no ma sheda release say be your be te say o mo ye closer to the woman and I release but enya no correct and secondly I say akra no ne bucket one ma bucket one o asmate Priscilla camp no ansa no mo ba na kwa na smart yo mo o ka kire mo say you know abusia panyina de babao na num tom o say evidence say akra no mo ma na copy of ne papa death certificate because akra de be ka kire mo say o hia sa certificate no e de amani school say ni school fees enti ne say ne papa ka baabi enti no mo ma ne time kakra na onfa entia enti school ni demand for death certificate no ena mu ena papa na se enti o mo kan na ba ne o ne sa akra na kasa de na yemfa ma no ena akra not knowing say na akra ni hia ena akra na smart yo ma waje copy no de ama na ma enti yo mo ya ena omugina so no host ni bisa nse enti mu ye enti no ne wo pese wo ka kire de say ma me we copy of the death say o say yes o mo de ma akra enti akra no so de ama na ma nti afi no mabeti ni mabi ya sese sa nkra na ba o mo baaye no everything o mo hu ye bi o mo ko ba o mo maame amane no we say no mo ka ase nkra na ye against o mo maame but nkra no nso so in support of their mother nti o se a kire no tim so mo number bi o be ba life no ba kire nzem nti na ne ye wo ho no nti ya so o mo wu no ati sa de na bo mo shake ena mo se ati sa de a odobro ni lawyers no o mo gina mu den sa court no throw away appeal no enya se ketwa because say ade bia ya you know, na say lawyer Kusisi will get it threat oh lawyer Kusisi will get a lot of threat. Or say dear bia during the can musa na yes ma me na providing ni na nti say do ma hu say so mu ni case nti no asem eniti o ma bo hu na akra no certificate na akra no so gi o de ma me na je so ma hu say so wo hwekora na papa na nheda anye we so papa na nheda anye we na say ade we egwam say on na ye legal wife na je so asem na je say Priscilla de kodo to nti say no o mo kekam ni nyina ya certificate no mo ma akra ne nsa kan ye no e na ne ma na ma me na nya evidence ni nyina nketen na mo so hu hia ni no mo de ni nyina aba nti say de but anti 10 minutes video abaye ne short sesia no yo na me de mo say da bia no me ya analysis ya na mesra mo say omo ntimi nso ma akoma mu ne omo nso ma akoma mu nyi atemdidie ni mfrim because they have some party be a first no mo ntini omo bi ase enti e wo se nya abotre educate binom because omo de share amanfo adwunum sai wona wo yale e na wo yirija wo ho oti Germany won siwa wo enke be yeden e na obibini nso obi o asem to na adwunum a wote ya no ano no but enye sa na tie de omu chantro omu chan entrobia enye no krakra maami Akosua Serwaa dadi lumba baye no sa wo hwe ne passport ma sa meka no kra atse so about 5 or 4 times yes even the last time cry so baye wa mabiem no kra no was 2018 but so about 2021 imu tama ne ba one ne baba ako ebaye eno picture no kra wo ho wo hu enti no sa ewiase no sa wonti obi ase a ense se wutimi etwa tro eto ne so obi na ni kunu aware omo aware abrabo omo na montu omutuo daddy Lumba never complain about this woman ye papa yi wa twada bia meka se meni Akosua Serwaa ware ni guye no ena mekwa hu Priscilla daddy Lumba never said this thing never ever wahu na wona ka ye de poison ato so for so many years
obi ni ma di krontia that the man ni chair ye na emom God so good was na one or do ohun to awurade so no ade nyina di bo na wie ye maami Akosua Serwaa this woman have a testimony na obedie di say Priscilla ansana mobeye ye ne sister bi ba out be soon sign daddy lumba no blame no so gina stage so ka nya maami ne ka na sa we wicked sa. Yes, I heard it. Mekai pa. Mekai. When we say court no ye status o mumienu nyina no enkoye kuna no wa mabiem esu ne koye. Hwe ye say ye di obi eya wo de wo china bi anya wa ebeye wo baby. Na ma de abusua kura ye no kura no esem bu Priscilla ni ma se poto. Me see the day maame no free Germany besi Accra airport Emma adofo epipa maame nani ni studio no Emma yesun ba akopɛ wo ho na ye de tears no eda ne joy no maame no na the glory no shase obi a okuta hohompa bi ehu maame we ya ohun said the crown of the lumba no papa na ya be shane you maame Akosua Serwaa maame ne beba Ghana no me bompa ya me hwe no mabobi aman because na asem ya me ja ye nyina ye wa kontu na ansa na beba Ghana no me so me da ye kapa o me so da ye na mahu se wa ba Ghana ba na me hu se ebinum wo nchen but you know wo fa ya opoku dia me hu ni clear na asa wadi nkunmade bi ode ne sabekam na ye victory me hu sa de no de me hu ya ne se o mu ka kire ne se on choose de no pe enema no on choose se we na me pe na busua ni nyina atwa ne ho hye na ma me ne sere enti esi ba ko ti we pota na me se me ko na me nim so obeba enti me de me nim se at the end of the day enkunim de be na na so omo ka se corruption ho no afia so as nega yere no ho no say even at all so omo ka se appeal no omo nso mu kra na ada German court ni international court e hwaro so robetimi akobrai bo ma no hu bi agbo no kra na ba bonti. The victory is already done. Mame no, ni victory no, abba. It is so bibe somo, so bin somo, this woman, ni hero no. Yes. Ena me hu ni say, even look at the joy. Yeah, even NDC government no kro mo wo so no mo hu say no, the public omunyina na nipa dodo na majority of the public are crying for justice for this woman. Enti no woni pa kra de we beba wani ma be so wo senya da yi ho kokasa na che say wo government no kra wo so be lose vote papa sa mo na mo so mo pa ba. Before the bear and yes on be catch rom say case by mo judiciary system mo bibia mo government here nti say me oh da bi me akodure ya ma me di nkunu ma di pe tunu so say asem no mo ti bi nyan fu dia me de ne say upon say the bullet maame no nyina for the marriage certificate no maame na mpa ba. She said I will go forward me come anim ewiase wa yen Asante man na say akan man mu no ye say ye kokoden na de aginkunim abotre ye nananom Ghana o say ye nananom ade emoja hwie gu ma yen wo yanara ya assassini ya boarding de mayen moja nananom hwie gu ye staneti ewiase se upe nkunim dia enye yizeo yan go back to Bible mu Israelis the time onyankopon eduomu ko Misraim no time onyankopon frame Moses o se Moses ko na kwaje me man no Moses amfani easy e wo Pharaoh nsem ade bia no hu se eya wo dia kra na ekodi obi ho na wo gia wono anim sa wo dia but ne genye easy e was so fight na wo I think say in a way no ma me hu ni say bibibia which yen nyina ye nim ya ye tie konto be nim say ade bia your original because me makra birth certificate registrar no kwa signature na wo so bibia mu keep no wo nti wo enti no ye we aye kan obi ti Germany ho kra nso wo kama me no marriage certificate I don't get it awon ya hwe sister yes say akukọ besa sen enya kroma fe enti we enya news
Lebi. Maame Akosua Serwaa yenye tina se me de me nwanwane se maame ode ekwokoto ekosama maame Akosua Serwaa yeso atete ntwuma abonanim but ye wa ha na maame bi so tete ntwuma ni bi bonanim ene nachi ekoye adekyerede eno de mo se ye papa chese sometimes wow Ade ba ko nse se ne obokwa kuti presila chi bia na the end of the day no ade enu guase oboku se why you say poto chese asam na asiro sa asam da hono Mami na bagana as a hero ade na dane adane obagana to say president adane yes na ayo mo eche enshekotodwe okunu na bonyom ye fa che enshekotodwe ye de hye ye tiri enti maame ne ye yi ne che na ehye obi kotodwe ne ye de abehye ne ti mo haw ne sen say me menti ase mo si maame no adena di omonzabo ka bu bye maame no ontimi ngina dom ni mu en obi kura nipa boni ni bi kura betimi abefrem because Yesu Kristo kro ne asuafo dumienu no na ba ko ma na adwembone ewo ni tirim enye omomba ho nyina ena kuta adwem papa ma o man ka se maame no nipa ko so mu nkotwa se bia omba hu se bia be ye basa nti ayo mo ya yes en Otumfuo bi amaneka na se ye bie surama no na wa ade we esi no maame no ni sika ba kokura ni ade we esi hwede ayi Akosua gold be ye wo ho look at that miracle maame wa ya bio ane ma ni do so me pra na ye me nwanwa wow that's the real love where ewiase se wonim no kura yemfa sika nto no kura o no correct yemfa sika nto no kura se maame Akosua asem no say yesika ne ade koto a enka ye di na chi utimu say we don't have money much ye ni sika dodo nanso okuta no kura wa hu hwe obi oka no kura bia no na asem no eye straight but obi otwatro bia de bia ne nsam no eye different no correct ko obi oka no kura ni refi na asem da no kura eye ba ko pe no correct me die me si ubekume kura meka na wakume na nipa hu se mi wu no kura maame Akosua Serwaa wo se ogina ho se oba warefo ne no kura no aka enti se mu beku no kura edin Serwaa yodo a ni kunu di abonyo sometimes won okura ye will be brama maame yo but people are ya adwene se omumfa nwum ni mu asam nya adwuma but mu se mu doda de lumba na abusia panyi ne ba panyi no ntie ne omonsam kekan bia ne na me nko mo pages because omonsam ne ye metan ntune nam so a bia na obi screenshot bibi say screen recording so no ati bi o say akra na certificate no obe demand yo mo de man no o say na me dominia be ma say na me say na kwase asem bi oka wo ntu wo do lumba chain ni nua ba ne free ma me ba ko papa ba ko that's the point. That's the point. Na minu se ye ka se daddy lumba se pa ye ka hwan pa na ye bebo ni din ya se daddy lumba sister ene brimpoma o onu na daddy di na chi ye nko ka se ni niece onu na di daddy lumba chi ni cousin onu na di daddy lumba chi fine munyina mu ya busua but the blood no was ntiche mu amokro mu sister se ya ka say see ehia daddy lumba mani bi yare da ho serious ni ehia emoja why ne be kwa ne ho wo de ka no grandpa die ne ntensem bi o magie free ni nua no ho okay enti no sani pa we no enka ye ndina tem eme meka stan ene wo ye baifo ene mfayin gosia me na me nua wu ena me se oh ensam na ba out no ase dos mame enti me pese me hunu de ku me nua ni yie mu a enkampanfo yi kura mu di akora ya cha na se mo ne na nam kambaka se abrempoma asam ya wo kan bi kura woni sika ana wonim de obeye mi ameso nsa kampanmu bi kura betimi abegina mo na mutimi kasa TV so ema mutimi hu se maame Akosua Serwaa abegina yi ka so na yen kodi na chi no ase ya jimi osi ye ni bibia ye no na nka sa adwene no wo ho a aden no ankasa brempoma mate usu mate wo yaw wentina wo
kantam wentina wo did nzanhye kwato nua yi so best ne na memfa kɔ ne enkoye oh man I paid them your show say busia panyin no kra simple me by now no kra no man kan so mo ye udifo abusia panyin na kwasa kra nim se sane domasi abɔ agina ma se wachi ni so o mama me de nyama toto akɔ na mama de ba yan ka skana no no pedi nyafunyafu ko benya abrosa ko benya mama ne so mfa so kra to ne wunya so simple. This is a simple matter. Ana mami Akosua kra bae no ana mo pese oni Priscilla eya de nbo mu a tani buafo a odi deserve nkamo ne nkata Akosua yes treo yenim se ukunu ne yire panyin no but so be ware obi kra ka wanke e pata yire panyin di mpata na wanya no enka wedi Akosua wo mpata ne yesreo je wo mpata e kra nsana wama okre ya beka ho na maye we ka ya asema edin ya asema what say enka bo ha ya ne nami enka we ya simple okay won say papa ko ho no ne ma utim so mo promise en na ma na adwene se san no pesika en na kofa nse mi nyina ba wan timi amfa no kore anto no kore no Bible say one day the truth will come out. Oh mama say no kore na pie ebeba no kore ebeba na unza ya pa kwesa yo mo yia ye nkoso hene na omko no ho na papa na kan no kore se meme die oba me nim se eno so sa de ne yo mo ya o man na ngene se panyiza be ba bonti ya be kasa na ya nti ho ana ya friends that dey so aba hene ebe sa amiagu garem onda wa yana ne mabasa no de te ho because nanka omo nanka na wasa asem no omo tlase nanka omo ka but omo ya omo adwene se omo be say asem na wi asem me se no kre won se ma me se wa ne second coming no kre pie say wo sie no kre e be fifi se wo sie no kre e be fifi audio bia ba ma George na bio sedino yes look at this na say so mo ku se na no ka me ya do ma nyumre ya se abe yo sister ma love nyamishra wa tintino nyamishra wo so me ko ba bi ntia why anya hwe baba nyamfa yo do abusianfo e da obi bia se nyamishra mo nyankopon ya adoma anwumre why be sen hia nyamenka obi bia ho mo mo share gift mo be share mo be like video nyamishra obi bia be sen hia bi radan kam ma ba